Intambara yo muri Sudani irakomeje aho ejo ku cyumweru umuriro wongeye kwaka mu gihe kumvikana byananiranye nyuma y'ibyumweru 12 itangiye ahubwo ikadukira n'uduce two mu burengerazuba bw'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal Ousmane Sonko yasabye abamushyigikiye kuza kwigaragambya mu gihe yaba afunzwe hagashyira amasaha 2 atarafungurwa. Uganda yashyizeho amategeko ashobora kugora isosiyete ya Total y'Abafaransa ifite imishinga 2 ikora ibijyanye no gucukura peteroli muri iki gihugu. Uganda yiyemeje ahubwo yo gucukura amariba y'ibikomoka kuri peteroli kandi yizeye kuba ari ikizaba yagezeho muri 2025. Muri Kenya abaturage batuye mu gace ka Kibera batangiye ibikorwa byo guhinga mu mujyi kabone nubwo hari ikibazo cy'amazi n'ibindi bigishamikiyeho. Abahanga bumvikanishije ko ubu buhinzi buzatuma ibyo kurya biboneka kandi bidahenze cyane. Abanyapolonye basubukuye imirimo yabo yari yarahagaze mu myaka 12 ishize bakoreraga mu mujyi wo hambere muri Libya witwa Tolmeida, n'ahantu hari ububiko bw'ibibumbano bya kera.